Ассалому алайкум устодон ва донишҷӯён. Ман Умар Фемалӣ донишҷӯи курси сеюми факултети молиявии иқтисодии донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абабуллои Рӯдаки мебошам. Ман инчунин узви фаъоли китобхонаи марказии шаҳри Кӯлоб ба номи Садриддин Айнӣ мебошам. То ҷаҳон буд аз сари одам фароз, кас набуд аз роҳи дониш бениёз. Мардумони бихрат андар ҳар замон роҳи донишро ба ҳар гуна забон гирд карданду гиромӣ доштанд, то ба санг андар ҳаме бингоштанд. Дониш андар дил чароғи равшан аст, бас ҳама бад бар тани ту ҷавшан аст. شعر از میرزا توسن‌زاده. بهار آمد باز از عمرم یک سال دیگر بگذشت. بهار آمد از عمرم باز یک سال دیگر بگذشت. تمام زندگی آهسته از پیش نظر بگذشت. من از آن به مثل گوشت و ناخن همیشه با وطن بودم، اگرچه نصف عمری بهترینم در سفر بگذشت. وطن در هر کجا آمد به سر فورم هوای تو، من از آن سوی اقیانوس بشنیدم صدای تو. اگرچه در میان طوفان و موج بحرها بودند، ولی آمد به گوش من صدای رودهای تو. به وقتی بازگشتن اصلی اودینه اثری صدرالدین عینی قرمان اثر اودینه و ارباب کمول. بله که از قرمانه اثر образи манфӣ аст ки бале барои зиндагиашро пеш бурдан мерафт, вале ӯ бисёр мақсади асоси ӯ барои кор кардан, барои зиндагиашонро пеш бурдан мерафт. ҳафткул ин асари яке аз нависандаҳои тоҷик Абдуғофир Рабизода аст, ки барое ки подшоҳ вақте ки 7 духтар дошт, бисёр духтарони он бисёр зебо буданд. бисёр аз мардҳои амон аз мардҳои амон мулк мехостанд ки бо духтари шоҳ подшоҳ ки Одилшоҳ ном дошт, мехостанд ки бо онҳо издивоҷ кунанд ва ҳамин хел мехостанд. بله من باید بسیار شعر خیلی خوب تلقی کنم. ایشون بازمون رو نمیشه. میدونید که خودمون در ریاض میگذارد، در شام میگذارد، در سطح جمله میگذارد، چه تلفظ پشمی خیلی شیرخونی خطی جو نمیره بودم. شما بسیار کوشش کنید، تفکر کنید، از یاد کنید، ایفادادان خوندن یاد گیرید. یا پروسس موضوعی باشد بزن. اینجا مثلا با پروسس دالو تجربه مریض که با کار در بیت همکاری کنید. بعد با تکنیک مثلا که بوده شد. من
دیدی باز باشون نیروی تولید کرد دوباره باز